sada je došlo vreme za kviz. Koji auto se nalazi u filmu James Bond? Nema šanse. U pitanju je Aston Martin. Sa koliko godina se najranije može polagati za B kategoriju? Pa mislim 17. Koji automobil je duži? Karavan ili hatchback? Karavan. Nije dozvoljena vožnja u tom delu za motoriste automobile. Zabranjeno osobama da voze kolica. Ovo mislim da je zabrana za kamione duže od 10 metara. Tako je. Nema šanse. Ovo ne znam. Ovo znam, to je Škoda. Ovo je Lamborghini. Bravo. Kako znaš za ovaj auto? Pa znam zbog devita. Eto. Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Volkswagen, Range Rover, Bentley, Mazda, Golf. Nije bi ga. To je to.